megalayapost.news. Tang hadian ke jingshimti uba basayomai dari Deputy Secretary ke Khasils Autonomous District Council KHDC kemu administrator jangka ilaka nongpo sedership. Hene kesing ilalai bansong jingalang bat kenang ilam jangka hima banyatai halo ke jingdan kam ban penbha ban penkala ya kurkam trekam bat kumju ru ya kirai bapher ki bahap hapo kane ka ilaka. Hagde jingalang uba basayomai ula IT ru kumba sanpotri ki shuki bat geduli shaka office jangka hima bakin yo ban penan kam khamtam ban bo ya kikot gisla badan kam. Uba basayomai lapan pau banadu pula shimti ya kakam kum administrator ula syam baki ilaka kadang dan shibon ke jingdona hakilyang bapher ulong bahakini kelai banai bolo shimti kum administrator untre shtom ringkat ke jingtrai lang bagi nangilam ke hima bat ginong sensar karat ban yai penpha ya gisnong bat kirat ki badan hapo ke ilaka nongpo sedarship de kum administrator shimti dengan laba kadan bun ke jingdona hapo ka office jong ke hima te ke jinges lok jong aba katuan ngi parlok napo ilaka nong po hi giting layarai ba ginno senyang sa ka ilaka sa office ka hima namal kamdani ka almari ka babyang kamdani ka suki babyang namal ka office su ka baningkong kari katang ka office ka su simwai hendrai sultanat ba na ka darbar nong paham sim hakipor ban syak dai penbe ba ka office hima kan dai hangni kat ku gajing ya penbe ba ki sudar barim tinakle jonga ngaras berfoto kata kan imbut gilayarai hi ba ginno senyang sa hima dai ibarit ya kum ka almari kawan bo igi files mas hanpo tili gisuki namar kana ba ka kam ka jam kan ya be andi namar hap nado ba simti hi ne kam dan almari kam dan igi file asubu hamid te teng ka halor ba kisudong kala ka baganum sakama ki file sistai ting larai te kabar ke perlok hi bangin no senjang dak almari ban bo igi files nata kisuki ba dan kam ke namta ka ekstru darbar ani kisnong suki hadin habo ngila perkhat hi ngila yarahi dan biang yang ba untak sanpo klisuki ngi sape suki da ngila ban ai sa sanpo ndel spark nang ba kila pun kam kira ru kisnong ru e kisuki jogi hima kenang ba kin khamnai na kajing lojing sa hakin ni bentab gidan kam ke tang ini hi sinjam baningkong hi tekawai ru ngai perkhat hi ba ini dia kan bala ban wara kecing hai ngapo ke hima wara ngadon potang ini ilai benai ru andai gini pusang hi rengkat bagi studur bar king dora menteri bisketri bermentah ini bangi ini dia kunung ini dia penwandur ini dia penbek ya keren dia ikam kijam ngapo ke hima namar hoi kecing ngobring ibun kecing dona kecing bakrang imna dan hoi kumi sedar barim ila persang na kabor jongi hindai kidon hi juduna hakini ki ha katukan ni benta te ngilai pe ngilai kni kidon ki knia kasoi ki bahapani penbe ngahapani penbha te kumta hi te kum ke studio ba ko thamai ngila yara hi ba ngide penbe ban ngile wara ya kesesar kadar ke babe ke babyang na tahal ke ban wara ka jingsuk amta hakira de hakisnong ki thau amta hakima hi bro kwet megalayapost.news.